وی هفتیه ایرو سبه و بچرا مجرو بون کارج مرا بنفسینن لدر وادا چوا دیمنه و چوا خویاد که هوای جم وش هوای و کار وانی کانشو روشا چیه کارج مرا بنفسینن چه دبه نو برنامه ده حتی ساعت 10 نیوا یمه اما هر تشتی ان شاء الله من نشان بدن اما روشا خوجه می باش شیرو وبک نوصا وی هفتیه و شبخ از خوشحالی فاتن جمع هفدو هفتیه بوری زانو کو از نل حاضر بوم مگو چتنه گو وی هفتیه درانه یا پاخجیا دو درانه ایجا پاخجیا دو درانه داشی تشتی مهم چی اوزانن وقتی که مرو نخواشت که وقتی که درانه مرو دیش مر بری خود دکتر بجیش و یکید بجن روشه دجاران دوی دبو درانه خود دوی مر فرچکه و پاخش که یاد دیاجی دوی 6 ماه جارک قنبه سال جارکی دوی مر سری لبجیش که درانه بخواه روزی چند جرا اندانی خوب فرچکن؟ Yani özellikle verene یک درازه. اجبار چه خرابو یا کرمی بوید نایدان؟ اجباری گو از فرشلامیش نک. gelek insan giringi nada pakıcı devu duranan oj ber ve ekeci saata insanan xarad be od be sedamahin nexoşiyan. Nexoşiye devu durana derdikevin hole. Ev nexoşiya gingivitis u periodontitis yani gingivitis iltihaba büdiye durana periodontitisi iltihaba büdi u tevahi hestiye duranayı. Gava ev iltihaba durana çedibe büdiye merov tek kişandın hesti tek kişandın o duran be kuvvet deminin gava be kuvvet deminin ev duranana dilekin o dınava demeda hedi hildiveşin. Hatta ku em mecbur nebin em naçın doktori dirana. Hetiş bona bakma dinane ko hiç şuya doktori dinana an gerek çıktı. Jboy wilo az neçum yalnız jboy mesela go eşan am çun. La go dinane ko tedavi bike and mezene ma kharad bin anarun te çe doktor. Ne? Atan haz neçuma. Yani işe doğru superior tarzda fırçalıyoruz. İç kısımlarını da fırçalıyoruz. Pakıcı devu duranan teni ternake. Dve emharan ba doktor o kontrola duranu o pidyehu bikin. Peki dinane ve iyi khrabuy an kurmi hana? Ari والله hana. Çuba av dinane ve lo khrabuna kurmi buna? والله اش güzelim. جبر B vitamini anzanım. Peki çuba dinane ve khrabun jber çe? Jber go zamandan pakıj nekir. Ma ev nekir avana wilo xarabu. Eşçeneve em naçın raste zaten tişte ku em dixwazin fêrî insana bikin ev tiştaya rutin kontrol 6 meha em ji her kesî dixwazin ku werin cem diran bijîşkê xwe. Nerede fırçalıyoruz? Seçimini yaptığımız yere. Car caran jiber xwarin û vexwarinan diran kurmî dibin. An jî mikrobên di nav de dibine sedema diranên kurmî. Xwarin vexwarin serî da gelekî giring e ji bo ku hestiye merov û diranê merov ji zaroktî da dest pê dike û ev xwarin û vexwarin bo jiyaneke tendurist û paşê jî pakijî ji bo ku nerizin. Jiber diranên kurmî zirar dige lebatên din û dibe nexweşî. Kapağê qelbê wan da em bêjin nexweşiyê ku genetik lê hebin mirovê ku ew bakteriyê dev û dirana tevî xwînê dibin û derin wê kapağê qelb da bicih dibin û nexweşiya ku em bêjin riska mirinê jî tê de heye derdixi holê yani weke enfektif endokardit piranî ya wê ji nexweşiya dev û dirana derdikeve holê.